biri mugirasi emirembe benezira wantama ku mutima oli kumpi kugunyantula kano konna swire tageti ndi kusaba kunyantula Siga tuwanguzenga tumugemye buli kyalema n'oyo asobola oyo baba waife Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula mbeera ya isanu mbeera ya mizira mbeera ya kusasadya wano ku kyalo ekyena mu nkanaga mu igombe ly'ena mu ngalo mu liseiganga era nga olunaku lwa leero bambi abantu besombaire okuva okumpi n'ewala okuyida wano okwerolera ku kumbaga bambi ey'ebyafaayo embaga ey'amaanyi esoose ku kyalo abantu ab'ekyalo kino baye bawulira nga buwulire ati eriyo emikolo gy'okwandula egibaamu okutinkiza egibaamu ebirungu aye nga tebayibonangako wabula eriyo omwana ow'okukyalo kuno nga bamweta Nangobi Rukia ekirooto kye kyali kyakukolako ku mukolo ogw'okwandula bambi omusaada we era buli kiseera kyona kyona abaire nga akirowoozaako nti lunaku lulala ndikolako ku omukolo bambi ogw'okwandula owaife ku kyalo Nangobi wana mu nkanaga ayi we yakula yaje yafumbira mu kibuga eky'Iganga yafumbira omwami bamweta Saleh muyonjo baye babeeyo buligo wabula bano baye nga bamaze ibanga mu bufumbo myaka nga 17 wabulanga Nangobi taleetanga musaada waka so Nangobi kiyakola kwogera kuna baba we ya mukoba ati muzeyi ndikwenda kuleta mutabane bo abaira nkumanga mulete make na mu nkanaga bambi omuzaale era nga muzeyi izimba badiru yinati yaloba yaba wolunako era nga onaku lwaliro ni mulindwa Nangobi Rukia abageni be batuse Saleh muyonjo eidye nibe ina abamurekayireku bambi okwidagano okumwandula ku kyalo kyena mu nkanaga onaku lutandise bulungi nga wemba kobaire nti muzeyi zimba badiru onaku yena yalusima era abera alwetegekeranga so kyakoze yalese ebyokulya byona yayeta abageni abekika ab'Oluganda abako bona ati bana mwide mubeewo Nangobi ali kujja kuleeta omusaada era nga abantu baidye emere yafumbye eningi ba omutyeri
amatoke enkoko nkobe kindekeki ebintu bibairewo yalete n'abafumbi abakabi so ono yakoze bino yabyo nabambi nga ali kwenda okusanusa kwa abantu be era n'ekindi kye batukobeere nti muluya luno omukyalo ono Rukia nangobi bambi n'omwana owokubiri akuleeta ku musaada okumwanula so muzeeyi abaire musanufu nga alikola ekintu bambi ekiri kujja okusagala mu byafaayo oba oli awo awe n'abaana abagala abandi ekyokubonerako nti wookula nojja n'ofumbirwa oleeta omusaada bambi waka wamulaga abazaire so embeera etoweebaire nga wembakobeire abagenyi balwire okutuukatuuka munku era nga abantu ab'ekyalo olw'okuba nti omukolo guno babeere nga bagulindiranga bayise mu ideyo nakukuba makina bakinye bakina babinuka nga buli lwemba bali ku lukina ng'etuli kujja okubalaga omukolo gubere gwakweraga gwakubimirwa ku ssaawa nga 9:30 Saleh muyonjo bambi niba ina bamuwerekere kubatuusa no kukyalere kyena mu nkalaga mu maka ga muzeyi badiro era nga babaniriza mu mizira mwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunonya n'omunweza wangula abasiraamu sola tudinweze Katonda asobola bomunonya n'omunweza wangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda asobola bomunonya n'omunweza wangula nende twekemu omutonzi yenka ezira musinga noyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe oboni ni baani abo abali ku kodinga muzeeyi niifwe abagenyi abaalaga okwidaga n'olwaleero era nga tetwayogeza bigambo twawandiika mbaluwa era esaawa ni dino ddeene tetwakoba okutuukirako saawa 10 n'eddakiika ddeene edo okay embaluwa eyo otambulira ku n'ekopi oyidireero bw'ogaba reference ogabira ku n'ekopi muzeeyi kopi ndinayo ku isimu eri ku isimu giwereze ku WhatsApp kale era ni baluwa bwe bange emaze okuboneka ng'eri ku isimu ndagibonera ku WhatsApp inshallah mu kaseera kano tuzira nsonga yona yona yindi etulobera kwingira gye tuyinza kuwonananya nayo eruye eyo bwe banga eriyo alina obukubu obusobola okulaga nga igula geti ya baba sebo mubembise nabo enkumwe babo dona badutwise mulala nze era obukumu ninze ndi nabwo era sebo ni bwendi kukozesa nakoba nti bismillah amina mbaikiriza abo wange mutyanke ngalo nempi nemizira muzeeyi atukiriza okuyingira banange tubawenga ledamani nemizira wasibye bulungi nga twidinga tuli kwida bulungi bamula nga tubaire nga ndikusobola mutaida kukyagaawo ekyo kyabulinda okusaidi yaifwe bana bagawola mukomaawo Lenza utambuzi wagisebo oyina kyobako abana abakiriza kubula kyembakoba ngenda okutegeeza nti bwe tuli kujja mwezi gwa Tawuba babayikiriza kano tukakole ku lwaleero lwonka Rukia nangobi n'omusaada we Saleh muyonjo bamaze ibanga mu bufumbo myaka nga 17 era babenga balina abaana nga bana era nga bambi Rukia okufa inakuba nti ona ku lwaleero alina okuleeta Saleh mu maka ge amulaga abazaire bambi tekibaire nga kyabya kwewuunya babeere nga bakyetegekera bano bayaganana eyo mu kibuga eky'Iganga baali bakolakola emirimu gye nga bakaali bavubuka era nga muyonjo yabonera Rukia bamukoba ebigambo bambi ebyamwingira mutima era yena yajja okulingira Saleh mu maiso yabona nga n'omusaada asaine era nga
Tuseeko abantu abali mu Rukia muno olwaleero mema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basenga tugabane ebifo bino byalange musaisonga olinde waidinga tubaire tukagaya wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu basenga ekisalamu kuberi muniguna kale basenga sangaire okubabona balyabo kale basenga isuka amagira gaziratabu alhamdulillah mwebale kuida mwebale kunyirira bana amuchukubira mungale damani bani nazengo kale kuba wana ino kunirira ndiwulira ekibaleeta ise ekipayopayo nga bukya abagendi bano batuuka mu Rukia muno kirala bibiri bali kuwoza ensonga daife senga ensonga daife nebuuza ensonga daibwe songa daimwe ki era bakobye mbonimu abadiidi wenenda okutegeera wamudiidi mutya mwadiidiriwa ye lwaki nimu abadiidi memale mbakobera ekiramu musayinga bizibu mbakirembwa embwa ide musayi abantu abo nze kibayi nakasimairo kunatama kazirako embwa omulanza mutambuze abakoba kiguddeko bwe babenganye muzeeyi waidinga wallahi kasooka ntambula tyagananga ku bantu boogera mazima oti bendagaine mu Rukia luno ntera bamazi ogobe ende okukobera nti nkulayirira wallahi thumma wallahi oyo titumwidi menandi gwe mwidinga ngoyene gwendi ali awo abakoba kiguddeko bwe babenganye mwaninazi wanje wakubaganda balabandi tubone oba eri abaidi ali omu abaidi yenka nabawanika omukono agemaga masikiro babezira muteekateeka kasamala ng'agemye kazindaalo okukuba mumpi kale kanshikoleku nonenkerezaamu abaidi mugemye akazindaalo kano muteeketeeke otebonyabonya kate bwawo bwe bamuzira ntane mbasiibule tukole eri akagamye era abaire ateekeirwa kuba wandawulo mwaninazi mbu abagendi bano abali mu Rukia muno nibo obaidi kubanga gwenesiga mu Rukia muno namba ndala ankobya atibe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mzee nani tambule bulanga? Naam. Nayagana bali babuuza. Babalagirire mu Rukia olweru. Babakobati Rukia olweru olulina lukodo. Ajaye lukodo uwo mugenzi asumani n'abakobandi awondi otindiduwo bankoba oba idiyo saba otulagirire wetumiikiriza abalagirira walagana olunaku nga ndina okubalagirira 19 olunaku olwo nolwaleero tubasiika engalo zoli kuwulira n'emisire wange basinga gwe babadde beeganye lwaddaki bamaze ne bamukkiriza essanyu I'm
gweruye no atuwubire kuko amakolo ayo bono kaya atuwubire walaika smile okuba kwa barungi walaika smile Rukia na beruye le bona bango bibali eyo ni banango it's okay Mana menaipe baba salatu ni abstini masalku njoni de baba dikira nekale tobo wange no banande kutemuli ulira mulira bulonje ngomba kusimba nsala wewe ndipige maisogo okutukiza chikwa kukoba titolida eri abazeyi mama tu Maxela nkoba kukobe mama tukwenda ngena akaiboka no kwaita yoli nga buli kiri it signifies love nendo kukobera nti babo yakobye yakwenda ino that's why anoniza obusinga kubayo bulungi atairemu ka pineapple yakoba ati bwolye ebibala lwala ndwaire mama era yakoba ati kyonfonirira wakuba neka abikola ki abisomba busombe mama abamanyi omukwano mwebale abamanyi omukwano ataire mwakemvu bwako yakoba ati waswe sincerely yalonda iwe mu bangi era yakoba ati ezira wundi ayomutemu kafantako yakoba ati you are fantastic and you are beautiful ayongeire yakoba you are a hard-working lady. Chova kwendo limchala mkosi. Butufoli misi. Wala yali misi. Kongero kusima. Pera kukoba. Nchi. Kasime. Insha Allah. Kotala. Saleh kakuganga mukanga kwenda kuganga mukakubanga olikuja kwaniriza Rukia ayo oyina kubaawo takukulagira ndirumba Simba
Saleh tondo tukobereko ko owiro ta kuluna kuluno akulwa isanwino gemereko ona kulwa isanwino era ne isanwe tabangawo kubanga okwandira omukyala wange ono tidinga twitukaga no birungi ki oba oli Rukia byakolera no Saleh kanje mwanje ndikirize nandule maka sinza ku birungi byankolere ebifireku nakuba ndikanje mwandule ndabiki tukulankulaine zaira abana tukumagane emyaka mingi so kuluna kuluno oba oli awo musubiza ki kuba yana yeweire yerekesa bya byonna ndamusubiza kirabo ekyamaani kirabo ki kirabo chansawo okay kale bambi toyanza oyo ni mami Saleh Rukia onirire nilire we bali kusima kale owudotia kuna kuluno nti Saleh ikiriza TV yangu abasada abandi bakwati bali kuida babulira mungira tuboine iwo bulira ota Saleh wa ikiriza naida wa ni musanufu ino lokuba nti Saleh mwami supervisor wange coordinator wange yegaire yoluna kuno okwataide mubakulu abanzala musimye era amusubiza balongo ujamuzayo balongo so mukisera kino webaza abazaire abakutendeka oba oli awo n'empisa enungi edavira ku Saleh okuba atya oli mugala mulungi era nasima okwida wano bambi okweyandula nebaza baba wange muzeeyi Badru Zimba omulangire wena kanagero kodokodo ayankuza obulungi nasobose okufuna omusaada omulungi ng'oyo supervisor coordinator business partner natuusa ku lunaku luno olwaleero mwebaza baba wange tisaamungu ayongere okumunkuumira abe mulamu insha Allah ng'otwere ku abalongeri ekintu kyosuubiza bambi Saleh kuna kuno olw'ebyafaayo nga nja kumwenda paka last bambi nja mwenda paka kufa kale bambi tulikweyunayira tuli mangu obwire butugemye kyova wolibona tulikola interview eda mango bambi tubendeza birungi byerere mbufumbo bwimwe musigale nga mwendagana sigalanga oyina musaada wo sigalanga omuwuliriza Saleh wena sigalanga oyina mukyala wo mufweku kyakusaba kyakyo namuwe tijja kuswika wano bambi guno musalo ebisere ebisinga tugweyambisa kusala ayenze kino ndakungera kuleka nti kigunula mu katono musalo guno ndi kusaba kibe kirabo nze gyenkuwaire bakundu b'omutima nti bwebanga bwe babisobye maka musalo guno mugweyambise funa wuzu ofunayo osale olaka ibiri donka twegaira Mungu okulungamya okuboneka nti akuwa amagezi kyona kiba kikutuuseeku osobola okuboneka nti tuta bulungi musalo guno mugweyambise era bingi nti ekisinga kutugaita bisere bisinga nze niiwe bisiramu ndese kulani eno ndolipalima olwokusala latande ibiri wowuliraga mumutima waliwo ekikakunkuna iraye Katonda gema kulani eno wipulamu aya ndala ibiri odibisemu boneke ongera kugenda Mungu akuume temuli balala era abakumire izaire ebyo boneke nti abaana bemuzala babemu amakula boneke nti osobola okuwagaza enganga lino nipo twalifaliza balala Thank you.
nayo kaje Saleh miyango hapo nipe nado ndio wewe Saleh protocol Embere kyo webeire wano ku kyalo kyena mu Nkanaga nga Rukia bambi ayandula omusaada we Rukia bibeire omukolo gubeire gwa amaani ino nga wo gubwaine era nga wayi media bambi tubendeza ebirungi ni wali eyo ngo likwenda omukolo gwo kugulanga tugute ku TV tugute ku online kuboneka ku YouTube bambi just okuba ku namba defende damasimu eda Yolisigira Yazid ekintu twaba nga tukikola kulija kuswikana mwe bali kubona mbozi ifaba kali subscribe ga please go ahead and subscribe like and share our videos Yolisigira Yazid owo ife sedde mu bikado